Iindaba zethu emini nje kulindeleke ukuba ikomishoni ezimeleyo yonyulo ibamba inkomfa noonondaba ngale njikalanga yazise uluntu ngenkqubo yokuhlolwa kwamagama abagqatswa. Umphathi wamapolisa umnumzana Bhekicele ukhokele iphulo lezokhuseleko ezindleleni ukulungiselela iiholide zepasika. Ibanyana Banyana sele iqalile ngamalungiselelo omdlalo obalulekileyo ukuzibekela indawo kwimidlalo ye-Olimpiki eParis. Molweni kapha ekhaya singapholisanga amaseko masikawule siwarhuqa. Kulindeleka ukuba ikomishoni ezimeleyo yonyulo ibamba inkomfa noonondaba ngale njikalanga yazise uluntu ngenkqubo yokuhlolwa kwamagama abagqatswa kunyulo jikelelo oluzayo ngomhla wama-20 nethoba kuMeyi. Ngolwesibini i-IEC ibhengeze uluntu lwabagqatswa abamaqela ezopolitiko kunye nabakuzigqatsa bezimele geqe ukuze uluntu luphonononge ukulungela kwabagqatswa ze kukhatywe loo magama angafanelekanga. Ukuxovula lo mba siphinde sakhweba isisele senyathi salapha ekhaya umhleli weendaba zopolitiko umnumzana Mzandile Mbeje. Shandu kaNdaba masiphinde sikwamkele. Ukugqibela kwethu ukuthetha ngolwesibini besithethe kwaphambi koba luphume uluhlu. Ingaba mhlawumbe emva kokuphuma koluhlu akhona amagama mhlawumbi akrokrisayo? Sibonga kakhulu sibingelele nakubabukeli. Into esiyibhekile uzokhumbula phela lezi insuku embili besikhuluma ngazo ilapho umuntu mhlawumbe unenkinga kumbe ngeqembu elithize kumbe ngomuntu ozoba ingxenye yalabo abafuna eParliament ofuna ukuphikisana nalokho ekwenze lokho. Mhlawumbe umuntu esingamcabanga engicabanga ukuthi kulula ukuthi wonke umuntu ebesekhanda lakhe loyo wayengumongameli uJacob Zuma ngoba phela uzokhumbula ukuthi useke waba umongameli futhi waba umongameli ehlandla ezimbili umthetho sisekelo wamvumeleke ukuthi ephinde ebe umongameli. Enye futhi enye into ukuthi eParliament uzokhumbula ukuthi njengoba phela angena ejele asikapheli isikhathi lapho kufuneke siphele nya isigwebo nakhona akavumelekile. Ngiyacabanga ukuthi umuntu njalo mhlambe kuzoba khona abazophakamisa amagama okumphikisa. Ingaba ke kanye kulomba kaMnumzana uZuma njengokusitsho ukuthi ubuya ejele kunjalo nje ixesha likapheli loba mhlamba abe angaxoleleka aphinda ngene. Ingaba mhlamba kuzikwenza ngxaki kubalandeli bakhe? Angicabanga kanjalo ngoba wonke umuntu ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi umthetho sisekelo waseNingizimu Afrika uthini. Akukhona mhlawumbe ukuthi into entsha ezobe i-IEC iqala phansi. Ngiyacabanga ukuthi uma kuukuthi i-IEC vele izokwenza njengoba sicabanga izosho ukuthi yini iyenze leyo nto. Futhi ke ngisho nalabo abamsekayo ngiyacabanga ukuthi bayakwazi kahle kakhulu lokho. Mhlawumbe futhi uke wazwe nje izinsuku ezimbalwa ekuphatha ukuthi esigungwini sabo esiphezulu sizophatha akafuni abantu abazoba ingxenye yesigungu sabo NEC ukuthi beye kuhulumeni kumbe kwicabinet. Mhlambe lokho ubesinika ubesithiphisa yokuthi hayi kahle vele mina angiyindawo kodwa ke sizobona mangabe ngo4 i-IEC sibamba leyo nkomfa. Khawusho ke Shandu kumagama mhlamba aguzulweyo mhlamba apho kuye kwakhona iziphakamiso zoba wafuneki ingaba abo bagqatswa kuphelile ngabo okanye isekhona inyomba yokuaphila bazoba nalo ithuba lokuthi mhlambe uma umuntu uthola ukuthi kube khona umphikisayo ngezizathu ezithize kodwa unabo ubufakazi bokuthi cha lento engiphikisela yona ayikho kahle bengaphinda futhi bekwazi ukulwisana nalokho beqhubeke futhi. Khawutsho umyinge xa ujongile ulutsha nabasetyhini kubagqatswa obabonileyo kumaqela ngamaqela nje general. Okwamanje uzokhumbula ukuthi amagama esiwabonayo sibona amagama ikakhulu abantu abahola lawo maqembu ke nethimba labo eliphezulu. Uma uzokhuluma ngeqembu likaKhongolose uyazi ukuthi umongameli Ramaphosa uyena ophezulu isekela lakhe njalo nezikhulu eziphezulu kanjalo nakuyi-DA nakuyi-EFF namanje nje futhi amaqembu. Ngiyacabanga ukuthi abantu okuyibona esibajwayele labo abahola amaqembu iningi labo kumbe cishe bonke abawaholayo ibona abaphambili. Sibamba ngazibeni Shandu. Sibonga khona. Lo ke ngumhleli weendaba zopolitiko apha SABC umnumzana Mzandile Mbeje. Umphathi wamapolisa umnumzana Bhekicele ukhokhele iphulo lezokhuseleko ezindleleni ukulungisela iiholide zepasika kuholo wendlela u-N1. Iarhente zomthetho zibandakanya amagosa ajongene nabafuduki amapolisa ephondo kunye nawesixeko inxalenye yephulo elijolise ukujonga ukuhanjwa kwempahla ngongekho mthethweni izithuthi ezibiweyo nezingekho mgangathweni ukuba sendleleni kunye nabembi bamazwe angaphandle abangenamaphepha mvume.
Ikhabhinethi seke igqize elizaqhubisana nengxaki yokushokoxeka kwamanzi kweli. Ukuthethwa ngumphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni ngethuba edlimbathu nonondaba ngeziphumo zentlanganiso yekhabhinethi. Eli gqiza lizaqhubisana nokoma nkokweli liza kubandakanya amasebe ohlukeneyo karhulumente. Ikhabhinethi kwanqenelele abemi beli abaza kube bethe bhazalala ezindleleni ngale mpelaveki yepasika. Ukhuseleko ezindleleni watshe lumkisa nabaqhubi abathe gqolo besophula imithetho yezendlela ukuba baza kukhomba umzono otywala ngokophula imithetho. Ethetha kwinkomfa kunye nentathelo umphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni uthi le ibiyintlanganiso yokugqibela yekhabhinethi yolawulo lwesithandathu nanjengoko kungena ixesha lokugaya inkxaso kulungiselela unyulo. Kodwa lo mphathiswa ukwathe ukuba kuthe kwavela imiba edinga ukuqwalaselwa ikhabhinethi kuya kubanjwa intlanganiso ekhethekileyo. uNtshavheni uthi ikhabhinethi ishukuxile ingxaki yokushokoxeka kwamanzi kweli nechaphazela uninzi lwabemi beli kwaye igqibe kwelokuba kusekwe igqiza eliza kuqubisana ngqo nengxaki yokushokoxeka kwamanzi. Cabinet established a water task team to be chaired by the Deputy President, Mr. Paul Mashatile, that will give dedicated focus to the resolution of the water challenges facing the country. This task team will be constituted by the Department of Water and Sanitation, COGTA, Human Settlements, Public Works and Infrastructure, Agricultural, Land Reform and Rural Development, and the police. Nanjengoko kulindeleke ukuba uninzi lwabemi beli bathi bhazalala ezindleleni kule mpelaveki ende yepasika, umphathiswa unqwenelela abemi beli ukhuseleko ezindleleni watsho etyityimbisela umnwe abo bathe gqolo besophula imithetho yezendlela ukuba baza kuthathelwa amanyathelo aqatha. Cabinet extends its best wishes to the Christian and Jewish communities as they observe the religious Easter and Passover holidays. During this time, many South Africans will travel around the country to visit their families and friends, resulting in increased traffic volumes. Cabinet appeals to those who will be traveling during this holiday period to observe and adhere to traffic rules and be respectful to other road users. Law enforcement has adopted a zero tolerance for road users who drive recklessly and are negligent and those who will be speeding. Cabinet further welcomed the Border Management Authority's efforts to increase security control measures and reduce congestions at the ports of entry during this Easter weekend. Lo mphathiswa uthi kongezwe amagosa amalunga n400 kwimida yeli nanjengoko kulindeleke ukuba unyuke umthamo wezithuthi ezingena neziphuma kweli. Kwiindaba ze-SABC ndinginobathembu Zantsi. Ngoku masiya kwintethe lethu Kelvin Dudla. Kelvin, masikwamkele ezindabeni. Manyathelo anjani athi enziwa ukuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni kweli xesha lepasika? Ngibingelele kuwe Butstavuya, ngibingelele nomlaleli nombukeli weindaba ze-SABC ekhaya. Ngethemba ukuthi ukuzwa kahle ngoba ngisemgwaqeni. Besilapha eCarousel Toll Plaza lapho ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele ehambisana ke noCommissioner wamaphoyisa kuzwe lonke belapha benze izivimbamgwaqo phecelezi ama-roadblocks njengoba ke kuza isikhathi sephasika. Uzokhumbula ke ukuthi iphasika likusasa kanti imoto eziningi zibheke esifundazweni iLimpopo. Sikhulumile ke naye ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele washo ukuthi ke khona ke sebeboshiwe. Laba baboshiwe ke kuboshwe abantu abangabokudabuka ke ezweni kungalona lapha eNingizimu Afrika, baboshelwe ukungabi nazo incwadi ezifanele zokuthi zibabe la eNingizimu Afrika. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icela ushiloko ukuthi ke okunye kwenzekile ukuthi kube nemoto ukutholakele ukuthi intshontshiwe phecelezi i-stolen car. So umnikazi waleyo moto bekayela ke uboshiwe. Okunye kwenzeke sikhulumile nabagibeli abagibeli kanye nabashayeli beyimoto ababheke khona esifundazweni eLimpopo. Abanye ke bakhalile bathi ke lokhu okwenzekile kubabambezele isikhathi obekumele basihambe sibe side kakhulu kunale sebekulindele ukuthi basihambe. Kodwa ke abanye siyavuya nombukeli weindaba ze-SABC ekhaya bayasho ukuthi bayakujabulela ukuthi ke uCommissioner wamaphoyisa ukhona kanye nongqongqoshe wamaphoyisa ke ubheka icele ukhona ukuzobheka isimo. Khawusho Cebisa. Balonyikiswa ngelithina abaqhuba ezindleleni ngakumbi abo baqhuba bephansi kwempembelelo zotywala. Njengoba besaselapha akekho umuntu obese kuthiwe obanjelwa utshwala, kodwa ke ngikhulumile nabashayeli beyimoto kakhulukazi laba
shayela amatekisi athwala umphakathi bachazile ukuthi nabo bayimisela ukuthi abantu bafike emakhaya bephephile ingakho bengeke baze baphuze uphuzo oludakayo noma benza izinto eziphambene nomthetho ngingakhuluma ke nophiko lwendaba zethu lolukhuluma ngesingisi ngachaza udriver ubachazela abantu ukuthi unazi incwadi yokushayela nemoto isesimene esekuba semgwaqeni ayina inkinga nakaphuzile futhi nabashayeli nabagibeli ke bajabule ngakho ke siyavuya nombukeli ekhaya siyaqinisekisa ukuthi besikhona lapha eCarousel Toll Plaza ungqongqoshe wamaphoyisa ubekhona ezobheka isimo bekuyinqoba ke kuphuma amaphoyisa lawa eSouth African Police Service namanye ke amaphoyisa asebenza ke emkhandlwini walapha eTshwane bezolekelela ukuze kubhekane nesimo lesi ke sokuvinjwa kweimoto ukuzivimba emgwaqo kodwa ke akukho kungako mhlambe la sithole khona ukuthi amaphoyisa axakazisana nabagibeli noma amaphoyisa axakazisana ke nabantu laba abasebenza ukuthi ke umthetho uhlale ugcinekile bekhona ke nalabo abavela ke eminyangweni zasekhaya Home Affairs bezobheka phela ukuthi ke labantu abahambayo ngabe akekho yini umuntu okungamela la eNingizimu Afrika ngokungemthetho abanye ke bekhona nalaba ababhekele imoto ukwebiwa kweimoto ama-tracker bezobheka ukuthi ke ezinye imoto azebiwe yini ngoba bekuvula isibhuthi babheka imoto yakho ukuthi isesimweni futhi babheka ukuthi akusiyona yini imoto efunekayo Cebisa lo ke ngumfokadludlu Kelvin intatheli yethu emncebeni kwalapha ezindabeni lufuna ubulungisa usapho lenkwenkwane leminyaka emithandathu niyasweleka emva kokuchokwa ngumbane enyakenye kodwa masithuma umntwana evenkileni buqala Sinamkela kwakhona kwezindaba zasemva kwemini sibulisa nakwabo sandla ukungena uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba ukuphela nje kwanzoko ikhasi le YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti make siphinde silume kwinqaku lethu eliphambili lindeleke ukuba ikomishoni ezimeleyo yonyulo ibamba inkomfa nonondaba ngalenjikalanga yazise uluntu ngenkqubo yokuhlolwa kwamagama abagqatswa kunyulo jikelelo oluzayo ngomhla nethoba kuMeyi Olwesibini IEC ibhengeze uluntu labagqatswa abamaqela ezopolitiko kunye nabagqatswa abaza kuzigqatsa bezibele geqe ukuze uluntu luphonononge ukulungela kwabagqatswa ze kukhatywe lo magama angafanelekanga. Lufuna ubulungisa usapho lenkwenkwane neminyaka emithandathu eyawutshokwa ngumbane ngethuba idlala kwiyadi kaninakazi kwilali yaseRamosadi eMahikenge ngoDisemba. uRitsepile Mukoma wasweleka emva kokubamba ucingo ulanxumene nentambo zombane. Kwatyholwa ngelithi intambo zombane zaqhawulwa ngamasela. Usapho lwakhe luthi eso siganeko sabikwa eEskom kodwa kwathathwa amanyathelo. Lenkwenkwana iminyaka mithandathu yasutywa kukufa kungalindelwanga ngethuba iyokutya iiholide zehlobo kwamakazi wayo. Yehlelwa lelishwangusha kwiintsuku nje ezintathu phambi konyaka omtsha. Ngwana oboleyile ki motlakase. Umntwana wabanjwa ngumbane ngethuba eyokubetha amanzi kwaye wayenganxibanga sihlangu sawufumana umzimba wakhe phakathi kwepali nocingo. Usapho lwenkwenkwana luthi zange ibaxolise impendulo kaEskom ngesehlo esakhokhelela kwesisithwakumbe. Bani ba batla go change statement sa bone. Bafuna ukusigqwetha ngelithi umntwana wabanjwa ngumbane phakathi endlini kodwa kwakungenxa yentambo zombane ezaqhawulwa ebumelwaneni. iEskom ithi lwenziwa uphando olusulungekileyo kwaye ziza kukhutshwa kungekudala iziphumo. Eskom took responsibility in that after the incident, Eskom communicated with the family and kept the family updated. Eskom regrets any loss of life. At this point, there is not much to say until the findings of the incident investigation are released. Kunjalo usapho lokwaMukoma lusephantsi komothuko kwaye loyikisela kuba esi siganeko singaphinde sehle. Uphindi wabuyela etafileni kwakhona umba uguzulu esihlalweni kasodolobha womasipala wasekuruleni umnumzana Sivuyile Ngodwana. Ukusixelela abanzi ngalomba siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uMbalenhle Mthetho. Sikwamkele Mbalenhle, khawusixelele izinto ezenzeka ngoku apho ngokusithethayo.
Njengoba sikhona lapha ekuruleni sifike sazi ukuthi kuzoba khona lento ekuthiwa no confidence motion ku speaker council uMthabiseng Chivenga, kodwa sabe sizwa ukuthi naye umeya emotion of no confidence yakhe iphindile yabuyela futhi ku agenda khona lana izophinde futhi ikhulunywe futhi nayo. So njengamanje into siyaziyo ukuthi kuzobe amakhansela lawa la ngaphakathi azobe bhekene nama motion amabili la azokwenza ukuthi kubonakala ukuthi kunenkinga nakancane, ngoba ucity manager uyakhala ngokuthi uma esihlalweni namhlanje kuzokwenza ukuthi kube nzima ukuthi kwenziwe lezinto lezi ezilethwa ukusiza abantu, insiza abantu noma service delivery, ngoba kusho ukuthi ngeke bakwazi ukuthi babeke mhlambe adjustment budget khona lana, ngoba kuyosho ukuthi akekho ophethe lana ekuruleni futhi kuyosatha futhi nesikhashana kancane ukuthi kuphindwe futhi kutholwe omunye futhi ozothatha isikhundla sika mayor, aphinde futhi abeke noma aqoke labo abazomsiza labo ababizwa ngokuthi go MMC. Inkinga iba lapho ke kakhulu, kodwa sike sabona ngaphambilini kubonakala sengathi iANC neEFF laba baphethe khona la ekuruleni ngathi ababoni ngasolinye. Kubonakale sengathi iANC ifisa ukuthi nayo iphinde futhi ivote kanye neAction SA ukuthi kususwe umeya uSivuyile Ngudwana la eCity of Ekuruleni. Kodwa ke namhlanje sizobona ukuthi mhlambe ingxoxo abenazo ngaphandle kwale ndawo noma ngaphandle kwale council chambers athini, noma mhlambe sebekwazile ukuthi batholane mhlambe bakhulume mhlambe bakwazi ukuthi baqhubeke basebenzisane bavikele bobabili uSpeaker kanye neMayor futhi eyakhona lana eCity of Ekurhuleni. Kulele kwenyamboze ngexesha lakho. Hlabele Mgama, abasemagunyeni kokuziphatha kwicandelo lezezimali iFCSA bathi inani labathengi baseMzantsi Afrika liyonyuka kwimveliso ezibekwa njengezozinzo lwezezimali. Ukuna njengoko abathengi befuna imveliso ezingqamene nokuxabisa imo yabo yentlalo nokubangqongileyo. iFSCA kutshanje ipapashe ingxelo equlethe imicelimngeni nomkhombandlela ophathelene nozinzo lwezezimali kubathengi. Lo gama kuthiwe kubuqala kumanye amagunya ehlabathi jikelele, izinga lwemveliso ezizinzileyo ngokwezezimali liyenyuka yaye utyalo-mali ngakuzo liyaphuhla kwimakethi yeli. Kujoliswe ngakumbi kwimveliso ezithabathela ingqalelo ezezimali kubathengi neziqaphela ukungabeki esichengeni imo yentlalo nokusingqongileyo. Iimveliso zozinzo ngokwezezimali zibandakanya ezo zisebenzela ukugqala inguqu kwezamandla, ukuqukuquko lwemozulu kuquka nenkxaso-mali kumaphulo asekuhlaleni. It would also include things like making sure customers are protected in the event of natural disasters. There are also products that can be used to have social impacts, so whether it's for example, things like education or projects that promote gender equality. Those are the sorts of things that fall under the banner of sustainable investments. Kananjalo zawuthengwa ngokumandla izimveliso zikanefuthe lokuqhoqa ekugqalweni kwemingeni yoguquguquko lwemozulu kwakunye nasekukhuthazweni koquko nolingano kuluntu. Imingcipheko ifunyanisiwe ngokumayela neemveliso ezithengiswayo yaye abasemagunyeni okuziphatha kwicandelo lezezimali FSCA balungele ukuqinisekisa ukuba abathengi baphathwa ngokufanelekileyo nanjengoko izimveliso neenkonzo zintsha zigaleleka. iFSCA ithi inethemba lokubana njengoko ezimveliso zozinzo kwezezimali zikhula kweli azizoza namaxabiso axhomileyo kubathengi, kodwa okwangoku ingqalelo engundoqo yayo kuqinisekisa ukuba abathengi bafumana imfundo efanelekileyo kwezezimali ukuze bangabethwa ngemfiphindiwe. Masithi tsigqatha kumagqabantshintshi ehlabathi. Siqale ngezepasika. Ityalike amakatolika kwisixeko sase-Ecuador iQuito aqaphele uLwesithathu ongcwele ngokubuyela kwisithethe samhlamnene sobukumkani bamaRoma. Uthi abantu bethu bakwafuna nenkululeko, kutheni bengazukwazi ukwenza amaphulo okunceda bona neentsapho zabo ngendlela abayithandayo. Amakatolika aseManila ebehamba ngenyawo etyatyushwa ngogqajolo lwesabhokhwe
ukuhlawulela amatyala abo nokukhumbula uYesu Kristu. Qakatha qelele eRio de Janeiro. Umongameli waseFrance uEmmanuel Macron kunye nowaseBrazil uLuiz Inácio Lula da Silva bazimase umsitho kwamkela kwenkwili exhotyiswe ngenyukliya emva kweshumi leminyaka isakhiwa. Kwityhubha yamakomanisi, uArchbishop waseSantiago de Cuba umemelele ukutya umbane kunye nenkululeko kwinkonzo yakhe emva koqhankqalazo lokushokoxeka kombane nokutya kwesi siqithi. Xa siqwela ingqokoqo, iPuerto Rico ibhenkeze ikhefu emva kokwanda komkhuhlane owaziwa ngedengwe kwesi siqithi. Amagosa ezempilo athe chithisaka ukufafazela iingcongconi. Masitsho sonke sithi qonqololo. Ngoku masicaphule ababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp ngeeholide zepasika. Msasazi bana bengicofa lento semsebenzini. Abe nibhizi ngale nto kodwa kanikhalazeli into bale mali kwayo liphinde kuncitha ifamily zethu. Basibhatala amatyala. Impela lifikile iphasika, uyabona nje indlela abantu abaningi ngayo kanjalo nomthwamo wezimoto ugcwele impela emgwaqweni. Ngikomunye ke mina uzokwazi ukuthi ahamba ngasekhaya namhlanje bese kuthi kusasa ihambe nami ngodumisa inkosi. Mina msasazi ndawulichitha apha enkonzweni elisuka ndiyindawo ndabe ndikhona ndawulichitha enkonzweni ngokuthandazwa right through ibandla lethu, ibandla lamatshetshi. Ma-South Africa amahle madoda engaseke kuthotyelwane kule pasika lena, wonke umuntu ohamba endleleni, ohamba ngemoto athobele umgaqo wendlela, nohamba ngenyawo naye athobele umgaqo wendlela kwazi basifike sisaphila lapho siya khona. Ukula namhlanje ngizolichitha ngokuthi ndihlale nentsana zami endlini, then ke ngoku ndiphume ndiye kwenye icawe ekufutshane nalapha ndiyozimamelela inkonzo. Mina angiphumelelanga ukuthi ngihambe ngenkonzo yepasika, ngibanjwe umsebenzi ngapha eSkom, bengifisa ngohlanye bona abazalwane baseHoly Bethlehem lapha yaengeza. Ngeke isifiso sami ukuthi ngihambe kusasa ngiyodla ipasika nomndeni wami eJohn. Kodwa-ke ngenxa yomsebenzi ngikhethe ukuthi ngisebenze kusasa. Hhayi, elami iholide ngizochitha nje ney'nsizwa khona la ihostela, sobe siyidlela nje sikudlayo sose kube mnandi kube nje. Ngicabanga ukuthi indlela ekahle mina manje yokuchitha amaholide ukuthi uhlale nje ekhaya uziqoqe ngoba ingozi ziningi emgwaqeni. Ibanyana Banyana sele iqalile ngamalungiselelo omdlalo obalulekileyo ukuzibekela indawo kwimidlalo ye-Olympic eParis kunye ne-Super Falcons zaseNigeria ebutsheni benyanga ezayo. Amaqobokazana asekhaya zilolonga kwinkapho esePitoli. Ukanti abadlali abazinze phesheya baza kuzibandakanya neli qela kwelaseNigeria kumdlalo womlenze wokuqala. Icace nakuthathatha ukuba iqela eliphumeleleyo kwimilenze emibini yemidlalo phakathi kwebanyana ne-Super Falcons lilo eliza kumela iAfrika kwimidlalo ye-Olimpiki. Kunyanzeleke ukuba arhoxe unozinti uAndile Dlamini ngenxa yomonzakalo. Kodwa umqeqeshi uDesiree Ellis uthi banabadlali aboneleyo ukuvala esi sikhewu. Andile has withdrawn through to medical reasons. But I'm really happy, that we have Pambanani back, we have Bongeka back, we have Siboleli back, we have Rafiwe Jani back. That really warms my heart and it's very encouraging because, those are your more experienced players, and experience in this essence is really going to help in this situation. Amaqobokazana asekhaya avame ukukhawulelana nemingeni kwiimeko ezahlukileyo zamazwe, kodwa uEllis ukholelwa ukuba baziqulele ezo meko. We're all there to do a job, and that is to qualify for the Olympics. Having missed out in 2020, it's obviously a big box that we want to tick. Having won the WAFCON, having gone to the last 16 of the World Cup, this is one of the boxes that we as a group haven't ticked at all. Ukanti umlenze wokuqala phakathi koMzantsi Afrika neNigeria uza kudlalwa ngoLwesihlanu umhla wesi-5 kuApril eAbuja. Lo mgama umlenze wesibini ungolwesibini umhla we-9 eLoftus Versfeld ePitoli.
Umbengo mndiya ucima umlilo masihlangabeza umathangana ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya phambi kokwehla kulamaza mawethu mandini meme ukuba sihlangabeza umakoti omtsha okweguzu liphume ekhasini ngolwesibini umhla wesibini ku-april ngentsimbi yokuqala eza kuziphaka zishushu ngesixhosa xelela omnye nomnye axelela omnye ngolwesibini weveki ezayo ngentsimbi yokuqala kwelam icala makube chusi behele